Akashvani Imphal Moirangthem Ibehaibi na pau pajari ahanbada maruiba pau Imphal East Jilagi constituency tara amasung special polling station mapan gi vote porompak ki DC complex ta thiragani village compound da leba sana konung uta sanglen da ibudok pakhangba amasung ibudok nongsa ba siang hongba gi thoram pangthokre Buddha Purnima na lakpada Mukhyamantri Nongthamban Biren miyam da yaifa paujal piri amasung Lok Sabha mikal gi taruk suba takka ki vote khombang asi loisilagani Imphal East Jilagi manung chana leiba Inner Manipur Parliamentary Seat ki Assembly Constituency tara amasung Special Polling Station mapan gi vote masing mathang thagi mari da thiragani tongan ba counting hall tarukta vote masing thiba gi thabak pangthokani jila asigi election officer na thokpa cherol amada hai khunrak pam amasung lamlai gi oina counting hall number 1 Panchayat Bhavan Hall DC complex ta thigani haingang amasung khurai Assembly Constituency gi oina counting hall number 2 Panchayat Bhavan Hall DC complex ta Khetrigaon amasung thongju oina counting hall number 3 gymnasium hall da ya school amasung wangkhai gi oina counting hall number 4 gymnasium hall DC office complex kairao amasung antrogi oina counting hall number 5 SIRD canteen DC office complex amasung special polling station gi oina counting hall number 6 SIRD canteen DC office complex da pangthokani Raja sida sabi sang nomonomi hangal agli none jila dangarang sabi sang Celsius degree nipu yauki handak thok liba heat wave asiga mari lenana National Program on Climate Change and Human Health na miyam da heat wave asidagi thok laba yaba leina singdagi ngak thokna ba section wat thamlakli miyamna ising toina thakpa matamatangi haira chaba nungsada thokpa matamda satin tupa amasung langjamgi phirol sijinabinaba apil tawrakli amuromda heat wave asina thoklaba yaba leina sing heat rays khongkut pongkhatpa hakjang thindokpa wanthaba amasung heat stroke na chingba thoklaklaba yai haina NPCC IST zerol asina makha tari Palace compound leba sana konung utra sanglen da ibudok pakham sung ibudok nong saba seng hongbagi thorum pangthokre thorum madu da ningthau leisen ba sana jawa yauna utra sanglen gi maroi ba pawmi singsu saruk yakhi thorum madu da saruk yaraduna ningthau leisen ba sana jawa na hai thorum masing ngalingai ningsing ba thok taba matam dagi horaga leibak asigi miyam amadi ningthau yauna phamnai ba singi yai phanabagi damak pangthok tuna lai lamdam asida ngalingai matam dagi leraklaba umanglai yauna lai khubam kaya mangsilakli Masiga loinana asiguma maru iba khubam sing asida kanaguma sakhangdaba mioi kharana amang ata thoanba yauna khubam sing asiu manganaba thorang satharakpa asi yamna laibak thibani masit matungda thoktanaba sarkar yauna mari lenaba loisang singna paikatpa yaba thabak thoram sing paikat aninge Gautam Budagi mapok numit ngasi lebak asigi mafam ayambada chawna pangthoknari numit asiga mari lenana Rashtrapati Draupadi Murmu amasung Uparashtrapati Jagdip Dhankarna ngasi Buddha Purnima ga mari lenana lebak asigi miyamda yepa paujal pirakli Rashtrapati Draupadi Murmu hai Gautam Buddhana ekoi masel amasung atai jiba panba singa nungsi janana amadi hingsa leitana hingminana ba paujal pirami amoramda Uparashtrapati Jagdip Dhankarna miyamda paujal piba lenana mahang hai Gautam Buddhana pukning hakjang phanna lena lambi takpirami Shri Dhankarna makhata na hai Buddhagi for noble truth amasung Eightfold Path hairiba jana kanglon aduna miyambu nungsi janan amadi hingsa leitana hingba punsi mahing amada lamjing piri Mukhyamantri Nongthamban Biren nasu Buddha Purnima na lakpada miyamda yaipa paujal piri maki paujal da Mukhyamantri na hai Gautam Buddhagi thaujal na lamdam asigi miyamgi tungi punsida ing tappa saukhatpa masung nungai yaipa ba pibiba oirasanu Tabiriba pawasya kasbani Imphal dagini Lok Sabha mikal ki taruk suba tangka ki vote khombang asi loisilagani Raja masung Union Territory Nepal ki apunba sit yangkai nipan da tangkak asigi vote lak iba thangja numita pangthokani mikal pangthokadoriba Raja singi manungda Bihar ki sit nipan Haryana ki sit tara Jammu masung Kashmir ki sit ama Jharkhand ki sit mari Delhi ki sit taret Orissa ki sit taruk Uttar Pradesh ki sit tara mari masung Nongchup Bengal ki sit nipan yauri Mirep sanipan marphuma pana lamba tongnariba tangkak asigi vote lak iba thangja numiki ayuk pung taretagi nongthil pung taruk phawba thadhanagani
लोक सभा मिखल की दमक राजनीति दल की लुचिंगबसिंगना मखोई मखोई मिरेक की दमक ngamjabi thaduna bot khomnari BJP लुचिंगबा अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की पटियाला टाउन दंगसी मिखल की मीटिंग सिंगदा वा nganggani पटियाला की पोलो ग्राउंड पांगथोकदोरिबा मिफम असिगी येंगदुना अकनबा सेक्शन थौरांगी थबक लौखले मागना गुरुदासपुर अमसुंग जलंधर द पांगथोक मिखल की रैली सिंगदजु सरुक यागनी दिल्ली दसु राजनीति दल सिंगना युमथोंग चंगदुना अमदी रोड शो कया पांगथोकतना वोटर सिंगी पुकनिंग सिंगसिनबा होटनरी मकोक थोंगबा बीजेपी की लुचिंगबसिंग आम आदमी पार्टी अमसुंग कांग्रेस लुचिंगबसिंगना ngasi vote khomबगी अरोइबा निमित असिदा वोटर सिंगी पुकनिंग सिंगसिनबा ngamjabi thaduna vote khomnari बीजेपी लुचिंगबा राजनाथ सिंह पीयूष गोयल अमसुंग स्मृति ईरानी नचिंगबना चु रोड शो कया दा सरुक यारी कांग्रेस की मकोक थोंगबा लुचिंगबा राहुल गांधी ना मंगोलपुरी अमसुंग सीमापुरी दा पांगथोकपा मिखल की मीटिंग दा सरुक यागनी आम आदमी पार्टी की मकोक थोंबा लुचिंगबा कयानसु मिखल की तोंगान बा रोड शो सिंगदा सरुक यादना मकोई की दोल की मिरेक की दमक वोट खोमनरी जम्मू अमसुंग काश्मीर थासी कुनमंगा दा पांगथोकदौरिबा लोक सभा की मिखल की दमक मयुमकई थादोक्तुना चनखरबा काश्मीरी पंडित लिसिंग कुंतरेट लोम वोट थादानबा सेम साबा लोइरे अनंतनाग राजौरी लोक सभा सिता काश्मीरी पंडित सिंह असी वोट थादहनगनी अखोई की जम्मू पाउमिन हाई असेंबली सीट असिना लमदम असी ख्वाइदगी याबा वोटर मसिंग लेबा सीट ओइगदौरी वोटर सिंह असिगी खुदोंसाबी येंगदुना पोलिंग स्टेशन कुनमाथोई हांगदोकले कोलकाता हाई कोर्ट नंगारांग लिसिंग अनि तरागी मतुंगदा पीखिबा ओबीसी सर्टिफिकेट सिंग चनरारोय हाइना लाउथोखरे जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती अमसुंग जस्टिस राजशेखर मंथना थोखिबा ऑर्डर असिगी मतोइन ओबीसी सर्टिफिकेट लाख मंगा हेना चनखिद्रे हौजी चनखिद्रबा सर्टिफिकेट असे सिजनदुना सरकार की थबक थाबा यारोय कोर्ट असिना बैकवर्ड क्लास वेलफेयर कमीशन द लिसिंग अमसमापन मप्त्रा हुंदोय की लॉ की मतुंग इना अमुक हना ओबीसी की लिस्ट सेमदोक सादोकनबा खंगनख्रे मेघालय द कॉम्प्रिहेंसिव फिल्म पॉलिसी सेमलगनी फिल्म पॉलिसी असिना राज्य की जाति की अमसुंग अंतर्जाति की थाकता फिल्म सिंग असी फगतहनबदा मतेंग ओइरगनी पॉलिसी असिना राज्य असिदा फिल्म इंडस्ट्री साखोतहनबा अमदी स्कूल अमसुंग कॉलेज न चिंगबदा फिल्म क्लब न चिंगबा सेमदना मियांगी मरकता फिल्म की कल्चर लेहनबदा मतेंग ओइरगनी अरुणाचल प्रदेश दा सियांग तुरेल की मथकता साबा सस्पेंशन फुट ब्रिज अहम अकनबा नोंग अमदी लेना मरम ओइदना अमांग अता थोखरे अपर सियांग जिला की मायुम जीरो अमसुंग सिंगिंग विलेज द लेबा थोंगसिंग अदु नोंग अमदि लेना मरम ओइदना अमांग अता थोनकिबिनि हाइरि खुंगांसिंग असिगी मियामना नमित खुदिगी चाटोक चाचिन तौरिबा थोंगसिंग अमांग अता थोकिबा असिना खुंजासिंग द चावना खुदोंग चादब मायोकनरे खुंगांसिंग असिदा मई फंगदबता नतना मायुम द लेबा भारत लानमी कैम्पसिंग दा साना थंगनबा पुसिनबदा आपनबा थोकले हाइरि त्रिपुरा सरकार रुद्र सागर पाट सेंदोक अमसुंग हानगी फिबम दा हंजिलकनबा अचौबा थौरांग अमा लौखटख्रे सेपा हिजला जिला दा पाइखतलिबा रुद्र सागर पाट सेंदोकपगी थौरांग असि लंकोइबा मियोय कयाबु पुकनिंग चिंजिलनबा ngamnabagi pandamdani ramsar site te yaw report asi kabo kangna khumjin khibidagi hi tongduna pat asida koiba chatpada sauna khodong chadaba ayoknabdagi khongthang asi paikhatlakpani aroibada maroiba pau amo Imphal East जिला की constituency तरा अमसुंग स्पेशल पोलिंग स्टेशन मापन की बोर्ड पोरोमपाट की डीसी कॉम्प्लेक्स थीरगनी पैलेस कंपाउंड लिबा सना कोनुंग टा संगलेन द इबदो पाखम अमसुंग इबदो नोंगसाब चेंग होंबगी थरम पांगथोकरे बुध पूर्णिमा ना लापद मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन मियाम द यफा पाउजल पीरी अमसुंग लोकसभा मिखल की तरुक सुब ताक की वोट खोंबा मसी लोइसिलगनी पाउ लोइजरे।